na meka say nipa bese ohamu enchemo duokono nsia na nipa duokono ensia de ya wo mo apomodemo ehawo no won manyammoa afri Galaxy Foundation Ghana ehwo a won ya rehwemu no ya nye wo mo kapre ehwo kanyina no edakuyi eso Amafo bese eduokununsie bia wonomo wo how ba kominu wo pomoden semu ene Galaxy Foundation Ghana fatu ho so a won hospital akanyina watua e de ama wonomo sene be ya plastic surgery ene nema hudu bia wonomo ehia no ebetimi ayama wonomo e wo St Jude Hospital no e wo Boase mensin no wasantimantem no emu na bra wonomo ye safafedi wi ya Adom Kasee ma no boni Isaac no menyo ene omanfo bi etwetwe nkomo no wonomo kire sene wonani esifa age ede afa e wani adefefa mpanyifo wonomo free Galaxy Foundation ababe Adiama wonomo. Me wa na me information bi say omo baba be ye mwa na me se ne metwa wo mo say ya mpa de a metwa wo mo adom ne wo mobonti nyankopon ya adom ama nana so ama nyame anye yankwan free en sama magana difference fo abeso ye mo ama na nso ye da ho gye na nso a eni agi me ti me ni dia na me boa isi ameso me be sha tare abo life wa kese meyi me kon menkata me kon ho da adenche se sisi amayi yale na firi me kon nyankopon hira mo so ma ye me moa kese etisese ade be hono ma body in fact ni pie kura na den man na me wura ho obi tumi hu me no wa plan nyonko se won hwe sister later ma tosi obi pa edom say na me kon ama tosi ni wo edom ni in fact am dia wura ko wo mi mu ntira me tumi mpie ehona panyimpa wono ne Galaxy Foundation Ghana no David Hagan and need to just say share patients last 2 weeks a year operation free edema a year free reconstructive and plastic surgeries edema safo no and a doctor a review na ya hwe say be after operation no and how be na say bibi esia na ya correct am mo you start here the 1 week a year free surgeries ema nipa 96 and yeah obiaye okay and ani nyina so successful and ya frɛ o mu nyina ma nipa 96 no aba St Jude Hospital a review omo